Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi bagezaho amakuru ya mining zitandukanye kandi zizewe 90%. So guys, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Kandi mu buzima uyu munsi biranga, ejo ukabona birakunze. So uyu munsi mbazaniye iki? Uyu munsi ngiye kubagezaho imishinga 5 iri gukorerwa muri ICE Decentralized Future. ICE mbabwiyeho gakeya. ICE umwaka ushize twarayikoze turanayirya, yanatanze amafaranga. Niyo mpamvu mvuga ngo uyu mushinga urizewe, cyangwa iyi mishinga uko ari 5 irizewe ku rugero rwa 90%. 10% gasigaye nako utuntu tw'imbogamizi twazamo hagati aho ngaho. Niyo mpamvu nabyujuje 100%, kuko iyi ICE twayikoze igihe kingana nk'amezi 7-8 gutyo, kandi twakuyemo amafaranga afatika. Niba unkurikirana kuri iyi How to Rwanda TV channel, ngira ngo iyo video nyitegura warayibonye ya ICE, uburyo twayikoraga, uburyo twayikoze, uburyo twayibikuye. Ndakeka umuntu wa joininze icyo gihe abizi kandi abyibuka neza uburyo amafaranga twayabonyemo. So guys, iyi mishinga ngiye kubereka yose uko ari 5 ikorwa kimwe. Uyu munsi ngiye kubereka ko bamaze iminsi 3 basohoye. Urumva ko uracyari mushya, uracyari mu pyagari. Ujoininze aka kanya byazagera igihe cyo kuba listed, uwo mushinga wawukuyemo inote zifatika. So guys, hano muri mining mbibutsa ko tuba tumininga dukora icyo bita amacoin. Ayo macoin yibaye listed nibwo tuyavunja tukayabyaza amafaranga mu gihe yabaye listed. So uwo mushinga mushyashya wa ICE nuwo bita DorctorX. Reka mubereke. DorctorX ni iyi ngiyi ibanzamo hano, arakambira kakabira kagatatu, iyi yanditseho DorctorX. Imishinga uko ari 5 nababwiraga ni hari DorctorX, hari CallFluent, hari Sunwaves, hari Sources, hari Sealsend. Iyi Sunwaves twayivuzeho, iyi CallFluent twayivuzeho muri video nureba kuri channel yanjye, aho ngaho urazibona kuri How to Rwanda TV. Izi nazikozeho ya gusa amalinki yazo ndayasiga munsi y'iyi video, hasi muri video description. Urugendo urazisangamo zose uko ari 4. Ushaka gukora ukore, ariko bibaye byiza iyi mishinga yose uko ari 5 wayikora, kuko irizewe ku kigero cya 90% nk'uko nahoze mbisubiramo. So kugira ngo winjire muri uyu mushinga wa DorctorX urakora iki? Urajya hasi muri video description, na hasize link uri busange, urahita uyikoraho. Nuyikoraho irakujyana kuri Play Store. Nikugeza kuri Play Store urahita downloadinga iyi application ya DorctorX. Numara kuyidownloadinga urayinjiramo. Nuyinjiramo urasangamo, ukinjiramo uraza gusangaho bakwereka ngo referral code cyangwa invitation code yanjye. Urasangamo ko ari Hakris 250. Urayikorera icyo bita copy. Numara gukora copy uhita ujya kuri sign up. Barakwaka amazina yawe, bakwaka email yawe, mbese muri make barakwaka imyirondoro yawe. Nibisoza ukole next. Nukora next barahita bakwaka ahantu uri bushyire invitation code cyangwa referral code, ushyiremo ya yindi Hakris 250. Ukore continue, ugenda ukora continue paka ukora ibyo bagusaba, paka winjiye muri application yacu gutya.
tayari application yacu kiyinjiramo urasanga imeze gutya uyibona. Ukinjiramo bahita bagwa bonus y'ikaze y'ibihumbi 2 by'izi DorctorX. Urumva ko baguha ikaze ryiza kandi risesuye. Kandi ikindi aka kanya uyu mushinga uracyatanga coin nyinshi nkuko twabimenyereye mu mishinga yose yagiye izanwa na Ice, nuko igitangira ugatangirana nayo ukuramo coin nyinshi zifatika. Ariko iyo ugiye mutinze ujyamo baguha ubusabusa. So uba ugomba gufatirana nk'ubu mbikubwiye nkaguhera amakuru ku gihe. So urabona izo ngiye majije kugezamo kuko nagiyemo hashize amasaha 10 itangiye, ndabanza nyigaho neza kugira ngo mbone kuyibaha. Uburyo ukoramo mining n'ubu bukurikira. Buri masaha 28 biterwa n'ibyo wasetinze, cyangwa buri masaha 12 winjira hano kuri application, ukaza hano hari akantu k'icyatsi, harimo akandi kantu k'umweru kikaraga nka vandarateri, ukoraho ugakora icyo bita holding, cyangwa ugakoraho ukagumishaho gutya. Ubwo igihe utari muri mining, ubu ngubu ngende muri mining kuko gasa icyatsi. Igihe utari muri mining kaba gasa umutuku. Nibwo umanuka ukaza ugakoraho ukagumishaho umwanya muto, amasegonda make, ukahita kamara gusa icyatsi, kahita kavuga kaguha sinyari. Kamara gusa icyatsi ukahita urekura. Ubwo icyo gihe uba uri muri mining. Katurebe. Dore mining yanjye irabura amasaha 15 kugira ngo irangire nongere nkoreho kwa kundi. Iyo urangije ibindi bintu ukora ni ibihe kugira ngo waninge mu coin. Uclaiminga nickname, ushyiraho nickname. Warangiza ugakora ibyo bita start earning. Start earning ni ugukora hahandi kumwe nakubwiye, ukagumisha amasegonda make ukarekura, ubwo uba watangiye gukora icyo bita mining. Profile picture ni ugushyiraho profile kuri iyi account yawe, sindayishyiraho. Kuba followinga kuri Twitter yawe, kuba joininga kuri Telegram, gutumira abantu 5. Izi condition zose nuzisoza uzicara utuje ujye mininga we gusa. Amafaranga yo ni ikibazo cy'igihe uba ugomba kuyabona. Ahangaha barakwereka ngewe majije gutumira abantu 2. Earning rate cyangwa izo mbona buri saha ni 112. Level ndiho ni level ya 2. Ahangaha naho urebera abarifero bawe. Bahita babakwereka na earning wabakuyeho. Majije kubabonaho 5631 byari amacoin. Kindi mberekaho, ahangaha hari akantu kameze nk'agatara kampure, naho bakwerekera amakuru y'iyi coin uba uri gukora. Bagenda bakwereka ikiri kuvugwaho. Aha ni profile yawe. Muri aka kantu kari mu nguni kariho umuntu. Iyi ni profile yawe, bakwereka uko ukora. Aha ni global ranking, cyangwa umwanya ndiho ku isi yose, bitewe na coin majije kubona. Ndi ku mwanya w'106. Level ya 2 referral ni 2.
ndumva ari ibi nababwiraho kuri uyu mushinga, kuko nta byinshi urasohora, nta byinshi uratangaza, uracyari mushyashya. Ego, ni ibi ngibi nababwiraho. Ikindi nabereka ni kuri iriya mishinga yindi yo muri ice nababwiraga. Hari iyi CallFluent imaze iminsi, ariko si iminsi myinshi, tukayivamo ndetse yari itinze kuza. Nuza session yayo yarangiye. Dore nk'uko nabibabwiraga, iyo utari muri mining biba bimeze gutya, gahindura isura. Ariko iyo ugiye ku mininga ukoraho ugaholdinga. Urabona kahise gasa icyatsi. Ubu nsubiye muri mining, ndagaruka nyuma y'amasaha 24 nanone nongere mining. Iyi niyo bita CallFluent. Urabona ibintu byose bimeze kimwe nayo link yayo murayisanga hasi muri video description. Hari indi bita Sunwaves. Sunwaves murabona ko nayo mining yayo yari yagize ute yarangiye. Icyo nkora ni ukuactivating. Tayari. Nayo link yayo murayisanga hasi muri video description. Indi kurikira ni iyi yose. Nayo mining yayo yari yarangiye. Nayo ndakora icyo bita kuactivating. Murabona ko iyi mishinga yose isa. Ubu ndagaruka nyuma y'amasaha 24. Nayo link yayo urayisanga hasi muri video description. Iya nyuma ni iyi bita Sealsend. Nayo yarangiye. Iyi irangiye ihindura ibara, iyo uyikozeho ihita isa icyatsi. Imishinga yose ikorwa kimwe kandi yose yazanywe na application yizewe, iyo twita ice decentralized future. Wihita ukoraho nayo ugaholdinga. Urabona ihita isa icyatsi. Ndagaruka nyuma y'amasaha 23. So nayo link ndayisiga hasi muri video description. Tugaruke muri DorctorX yacu turi gukoraho. Dukomeze. So guys, nkuko nabibabwiye, nushaka kujoininga iyi DorctorX nkuko nayibabwiye, muyijoininge bikiri mu maguru mashya, kuko baracyatanga nyinshi cyane. Muyijoininge pe, ndabibasabye. Kandi uyu mushinga urizewe, uzanshimira nyuma ndabizi. So guys, nushaka kuyijoininga icyo urakora ni iki? Urajya hasi muri video description, urahasanga link nayasize, urahita uyikoraho ikujyane kuri Play Store, uhita downloadinga iyi application yaba iyo ariyo yose nasize muri video description y'uyu mushinga wa ice. Nuko nguko urabigenza. Nurangiza kuyidownloadinga uhita uyifungura. Numara kuyifungura ukora icyo bita copy ya username Chris 250 cyangwa referral code. Nurangiza ukomeze step by step, baraza kukwereka aho uri bushyire ya referral code. Numara kwishyiramo barahita bagwa bonus ya y'ibihumbi 2 bya DorctorX. N'izindi zose nagiye nkwereka niko urabigenza, urakurikiza izo step zose. So guys, mwakoze cyane kubana natwe gukurikira How to Rwanda TV, kandi dushimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel, buri muntu wese ureba buri kiganiro cyose dukoze kuri iyi channel, buri muntu wese
udushimira kubera ibintu dukora kuri iyi channel, nawe turamushimiye. Buri muntu wese utanga like, utanga comment, ubaza ibibazo afite, haba unsanga inbox kuri WhatsApp, buri muntu wese ugira uruhare kuri iyi channel kugira ngo ibigize aho yavuye, ibifite n'aho igeze, kandi byose ari ukubafasha. Niba hari umuntu wagendanye natwe guhera ku ntangiriro, ndabizi arimo, yakwandika muri komenti akabwira abandi inyungu yakuyemo, kuko mu byo nakoze byose ntago yaba yarabuze nimwe imubyarira inyungu yarakurikije ibyo namubwiye. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Online harimo amafaranga, iyo witonze ugategereza amafaranga urayabona naho ufite, ugakora cyane. So tubonane mu zindi video zikurikira, ndabakunda, ciao, hasta la vista.